Достор салам, биз бүгүн Чоңкарабур айылындабыз. Бул жерде жаңы конуштардын бириндеги көчөгө Алишер Айдаров деген ушу атабыздын ысымы ыйгарылып аткан экен. Анын уул кыздары, балдары, небере чөбөрөлөрү баары чогулушуп, жалпы ошол айыл элин чогултуп, ошол көчөсү ыйгарылып аткан ошол жергиликтүү тургундарды чогултуп, бата алып, Куран окутуп аткан экен. Анан биз дагы ошол жаш иштерди жайылталы деген максатта видео тартып калабыз го. Ошол жердеги жакшы иш болуп аткан экен. Биз да чагылдырып коелу деп келип калдык. Эң жакшы жери ошол жаңы коюлуп аткан көчөгө ошол уул кыздары жолду оңдоп, жарыктандыруу маселелерин чечип берип, айтор ошол трубаларды, суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуп, бир жакшы иш болуп аткан экен туугандар. Ошо атабыздын уул кыздарынын окутуп аткан Кураны кабыл болсун дейли. Мына ошол жерде тарткан видеолор менен сиздер менен бөлүшөбүз. Комментарийге жакшы пикир калтырып кетиңиздер. Ошол достор, ийгилик болсун. Аламга жол айылынан башталат. Чоңкарабур айылындабыз бүгүн. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تلاوة القرآن صلوات إيمان وقلون ربنا بدور ونصوب تردن عالم دتكر bayramlarla la ilahe illallah ve Muhammed'in ümmetlerine Cenab-ı şu ayından ötken marhumların arbaklarına Cenab-ı soğuşta katışıp soğuşta kurban bulgun atalarımızga soğuştan gelip kurban bulgun atalarımızga Cenab-ı şu yerden Kur'an okutup atkan Aydar Uğurlu Ahmetbek Ağabey'in arbaklarına Cenab-ı Aydar Uğurlu Alişer Ağabey'in arbaklarına Cenab-ı Hüseyin kızı Cuman İyisinin arbaklarına başlanıldık. Can-canatılık imanın salavat kılsın. Ey caratkan Allah, şu ötüp etken marhumların bilbey bulan günelerini Allah'tan geçirip akırkı kıyamatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatı nasip kılsın. Rabbina atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban. Aydar Avaşik melezine Kırgın uyuvay kaldırdı, soğuşta emniyette maydandı, ak niyet yönetimi caneli atlardan koyulgan tarattı. Çoğsun vurup içine girsin ki, dilinde ta oyun bildirci, külütün işinde kalıpay, gölgözsüz görüştü cömbilgi. Yardımcı ağlandığım dalları, çığızlığın yaşlıkta ustadı, Eşkeden çıkarma yazıda Ümülöp Alişer atandı. Kızılığın ilimde, bilimde, okuan ulaygan gezimde, Muğumuzun varısını okuttu, yol açıp yaşolun izine. Biyiktet adamlık sapadı, siloçu inini ağanı, Eşketçi soğuştun apatın, adamla salganı. Öpürdü, ömürdü, özdeçe, Tüccoğu, körgözüp öldü, ulantıp gemide bu eşte, urpalı nevere çöre. Ağan çok yaş oldu tünülüp, ağan get bolate ölüp, koyup göçebe ısını, ardaklap esmerik ölüp. Bu kadar anlasında, şu Zakoyiz'in başkanlı olmuşu ulantıp, Şu geçeni çakırtıp, şu geçege sizlerdi çakırıp, sizlerdi vatandaşlarına inen, sizlerdi muhanlarda kavum olup, şu yere çöğürlerde atay yolun başkan ulanlar kızlardan bozulur. Атырауга келип билесиздер, Аккара деген китеби чыккан. Окугандарда бар болуш керек. Мазмундуу
emniyetlerine suyucu emniyetleri var. Babamın muta görmeyeyim ben. Beş bolup ketip atası 2 yaşında. Anan enemiz şeker enemiz Жаман кыл атабызга күйөөгө тийген. Ал убакта эң баш болбочу экен, өзүнөн өтүп кетсе, башкаларына алып берчү экен. Ошонун кара шешекей баласы Абдыжапар экенин. Мотой Медетбек аты. Между прочим, Алишер атабыз ушунун атын да койгон. Эмесе Мотой койор эди. Assalomu alaykum. Yo'l shogirdning qatnashchilari. Ova to'ra men to'rganda Chamatavuz, Chamatavuz suyunib kelib, o'zine kelganda da janida bir boshqarma bo'lib cho'ng'iz atish degan do'st bor ekan, o'shalarga yetishib kelib, yaxshi mayramlashayotgan aytibdir. Cho'ng o'yg'ondan keyin o'sha mening do'stim boshqarma bo'lgan o'shanday boshqarma bo'lsin degan tilakda men atim Medetbek qo'ygan ekan. Anam Chamatavuz jөнүндө ayta ketsem, ал дагы ушунчалык жөнөкөй адам болчу, улуу кичүүгө бирдей мамиле жасаган, бирөөдү энең деп сөкпөгөн атабыз болчу, мен энең деген сөздү уккан эмесмин, аш өзгө келгенде. Анан кийин буюрса биз өзүбүз институт бүттүк. Атабыз Чаматабыз айткан тапшырманы башкарма болсокта, башкарманын жардамчысы болуп иштедим, кызматташ. Анан ошол иштеп атканда да бул көп нерсени айтчу эле, жүргөн турушу, турпаты, үйрөткөн акыл насааты мага пайда залгын тийди. Мына ушуга чейин бирге иштеген адамдар айтып жүрөт, алдан ак иштечи депчи. Ак и таза иштечи. Исхак Разаковдун айткан сөзүндө ошондой таза иштеген экен. Мынакей бүгүн жакшы нерселерди уюштуруп атат. Атабыздын, Чоңатабыздын атын койду, татыктуу. Анан ошол көчөдө жашаган жамбаттар татыктуу, атты, намыстуу кылып жашнакай бийик көтөрүп жүрүңүздөрдү суранабыз. Анан ушул уюштуруу топтордун баарына жакшылыктар көп болсун. Денсаулык толойлу, дайыма Ақтасторхон чекесине жакшылыкта кездешип турайлы. Рахмат Мотой. Башкарма болбосоң да бир чоң райондун бир заповеднигинен чоң башкармасысың. Экология вопрос сенде. Балык кармоочуларга абайлап барбасаңар Мотой кармалат. Кайын журт экен. Эми эмне кылсам, убакыт деген ушу экен. Кайдалар тимеле, аябай көп эле, айгелер көп эле. Турмуш деген ушундай экен, дүйнө салды, көрүп өтүп кетти. Бирок алардын жолун алып турушулар артындагы биздин айгелерибиз. Эмесе ушул жерде Сапарбек деген ажы отурат. Тайдемин адамдын кара шешекей кайдындеринин бири тагы көрөт. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar akaga jönde aytgan. Men akemga aytdim. Kichkina ise Yakıp bilen Jamiyet misal var. Biz geçtiğim çok olmayla kullanlarından oturanda kiyip kullanlarından bu konuda geri zavallıca şüpheyiz. Akşam rahatı bizi çok güzel olmaz. Türkiye'nin bütçesini değiştirip Türkiye'nin bir çok yaşıyor. Ancak her şey değiştirip başka tartıktı. Taza adamlar biz şüpheyiz ama ağırlığında üzere ağırlığına geldiğiniz de adam geçtiğine ayağı küçük kişi olsun. Her şey değiştirdim. Orasında razı bir ballarına rahmet. Yani yakın yemin bu kadar çoban gelen kız oturup bunlar biz bir tomanda çoğuyduk. Bir nesi akşamlardan üyüne gelip daima sivil cümlemiz. Yatkan yerleri yer olsun, toprağı toplu olsun. Kul köprüne kıymat tava büyülesin. Su okon kıranlar tava bağlı olsun. Untırmak uzak değil, kaydeleri kaydası hiç tutuğa olsun. Mekanında oturup Eğmulu Bökür Ateş düşen Abdullah Raşat tekenden Raşat Malas'ın Ateş Malas yanında oturup kendileri oturup devreler oturup Allah'a şükür bizimiz Havas Obası Kırgızel Sinop'tan oturup adamlar oluşuyor. Ben birlikte çok rahmet Allah tamamlar birlikte destek versin, iman versin, unutmağız versin, amelizm oluyor.
Assalamualaikum hurmatli jamoat. Jestey akçe jönünde baykanlar yaxshi ko'rib 67-yil boshida maktabga birinchi iltimos o'qishda Kirkoga balanizlar topshiriq qilganda ayolning bizni birinchi o'ringa ko'tarmay intilgan odamlarni shu Kirkodan ko'rib Jestey akçe ko'rdim, bolalar cho'ltoq, o'tirgan to'ylarni ayollar kelgan 5-6 bola bordim yetishdi. Anamızdan aldırıp koşturdup, anaki yine güneşliğin birinci olaraktan geçmezdi. Alın beni karıp köyleşini ötrettim ben. Uşunday zaman ötken. Ben aylarım en hoşun vaktim en göz gücümdaki bilimli insanların biri Jestey oluşu. Buna rahmatlarınızın yayın cennetten versin. Akçeme koyuyor. Ama yaxshi ishlaydi. Ulu kişileri var, eten anlarım. Var düşünmek silah, çok kişileri kavlamış için. Rahmet varlığınız tarafa. Aman boyu, Jestey Arbak razı olsun, Akçeme Arbak razı olsun. Bakarına rahmet aynamayın. Ceyinler, atalarının biraz kötü atacağlar, bakın. Ölü razı olmayınca, dili razı olmayınca, rahmat size. Assalamualaikum hurmatli bugungi saltanatli ishlar katышуучулары баарыңыздарды эртеңки келаткан 9-may 80-жылдык менен куттуктайм. Ушундай жакшы күндөргө алып келген өтүп кеткен аталарыбызга таазим болсун. Дагы мына бүгүн Jesteyбиздин 105 жашын моктотабыз. Ошонун баары кабыл болуп мына эл журтка кызмат кылган экен. Ушул айылдан жакшы бир көчөнү ачып берип атыпсыздар. Ушул татыктуу көчөлөрдөн жакшы каралган, жарыгы бүт жагына жеткен көчөлөрдөн болсун. Баарыңыздарды ден соолук, ишиңиздер ийгилик. Бизди ушул жарык дүйнөгө алып келип жакшы жашоого арнаган аталарыбызга, апаларыбызга, өтүп кеткендерге таазим кылабыз. Имандары саламат болсун. Бүгүнкү курамыңыздар кабыл болсун. Bizim ушундай атамызга келип отурган буюртта. Миң мәрте шүгүрлөрдү айтабыз. Кудайга шүгүр, ата көзүбүз керек. Келе жатып барабыз. Чарчабай шүгүр керек. Отундар батабыз. Апам жөнүндө жакшы айтты. Шунча жакшы келипмен. Atam gönlünü bilecek gözükmeyin. Kimsiniz? Aşkınızı bilecek mahtarcılık karşı. Şuraya adamı olmazsa senin kulağımız. Kudaya başlıyor. Ben üstüne yaşlar yollar oldu. Çok bilmiyorum. Çarşını götürdü gördüğümüz. Şuraya topuksaldım götürüzler bile. O kadar silah kaldıra bir oturum. Gözlü gösterim, makinelerim, filmlerim, ciğerlerim. Peki bakalım, cemaat tarihi evlidim. Canım gözünü yerden otursa gelmişlerdi. Rahmat sevgili oturmanızlarla. Komşusun geçsin hareket kılıp apağız eskerip. Bunlar uzun çekiş 80 yıldırında. Bana apağızın 105 yıldırında eskerip. Çocuklara böyle çakırıp bakmasını alıp sonra koydu gibi bakmasını. Bunlar bugün kalkaz işçi başı ortada. Burada senin bakanlarız. Bu cenayet öpmedi, orada çiçekleri gelip ayaklarım. Bizim bulunumuz, şu tarihte bilmesi, bu azıcık yaşlarda tuğla tarihiyama, ötken neskin ayıp duruşumuz gerek. Jakşun degen tarihten durar. Bunlardan bir kez sonuçta ayıp olan bir iş gerek. Azıcık uzun ayakta cüvata, düşün. Bizim bazıları belki çoğunluğunda kanday yere gitti göstermek istedi. Boşanmadan babamız olur. Tam tüyüz çocuk. Dilden işte uşunçalar niye? Hiçbir bir zamanında tüyek bağın. Bozmazsa cürümü görmüyor. Mutlaka olsun. Aferin olsun. Aferin olsun. Uşun terbiyesi yok. Kudaya şükür ister.
şundan hareket kılarsa. Şu yerde oturan her bir yerge en yakın adamlara gelip oturasınlar. En birinci bekimde tabi en soğuk versin, böyle çıkar olup asmanımız köp olup bu tarafa şunu el başçımız, el içimiz matluarda bunlar bir patriotluk tuttu bekim var bak Çakta ben günlerde nasıl kısmı Allah'ım geldiğinizde çok rahmet en mutlu okutum toyda burada Çakta ben çok dengeli toyda başkanı nasıl kısmındayım Çakta ben oturup Arkadan bileğimize bağlıp, okanlarımız, Allah'tan bağlıp, o dinlese gelişken hatamıza kesin akmak bir ağabeyimiz, akmak gelsin. Allah'ım razı olsun. Kıyamattan gibi artık dinlese gelişken canlarından Allah'ım, canlardan cayın versin. Gelgenize gel. Cak şimdi gökte kudak kalırsa, cak şimdi de toylarımız yok anasın. Çok rahmet gelgenize. Kızlar ulan dörtler. Abi kızlar çaydan çok dururlar. Sezonun aslında Karabura yayınlayla uçarışına götürecek. Bunlar karşı görün. Rahmet çekin. Biz şu gelin borçlara geliniz, evcil bulun gelin. Evcilin içinde adam benim çoğu apam eve jakşıktan biri kaldı kanday adamlar diye. Eve jakşı adamlar diye. Şunca balanı okutup, çokutup, terbiyeler. Bunlar ayarlarım doğu var. Gelinderi de balları da var. Doğuşan çoğusunda işlerini bugün ötközüp jakşan. Birbirine baş veriyor için, birbirini sileğen için. Şunday bugün yaşlığa işlere ötközüp atkanlar. Çok rahmet. Okutkan Kur'anları kavuk olsun, jatkan yerleri jaylık olsun, atam ufakları büyüyüp, özürü bolup, kanca nevreleri çıkıp, ırdap, yaşlığa yeseleri de ayşatır, nevreleri çörüleri bolup, atam ufakları ulanıversin. Açı öçkösün atamın. Cengel rahmet. Cengel özü hoşlu bulup. Bunu tanası bu kaçlar. Nevriler özüp jatır dedir. Rahmet Cengel. Size Kutmadığınız dönmeni. Oğlan kamranımız kavuk olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar doluşalı, ezoluk olsun, anacılık olsun, kızçılık olsun, Allah'ın varlığınızı olup çözsün. Geldiğinizde çok rahmet, anacarlı, köşeye koyulan cevap, sevgili soluk, anacılık, özü görmeyen özü görmüyor. Yaşlığa köşeli, bundan da gülüyoruz. Aydalı Ayşerat'ında köşeli, yaşlığa gülüyoruz. Doylu köp olsun. Halkızlar anacılık izleyecek. Çağatlar, zeytanlıklar, bugün cumalarımızın palamutları çoktan kavuk olsun. Şu ballara, annelerine, artçilerine, sinirlerine, nevrelerine bağırına çok rahmet. Çünkü sonralarımızın hatun çıkarıp, Kur'an okuduk, Çakkanlar. Erkenki varımızlarda, mayramızlarda çok olsun. Varımızlarda de soğuk kalayım, işimize de iyilik kalayım. Tamam olmuşlar. Asakalarından ana sözleri Aydın'ın ataktu atuğu ağızlar satanları beğenir. Çok Karabağ ayında olsunda çok bayram olur. Çok bayramda çok para verir. Mahkemeye başlarlar. Büyük soğuşun elinizde kızı gibi sütürüp verin. Elinize ana örgüyü Selamun Aleyküm. Sonraların kurumları, ilgili konuktur, büyüklüğüne aşiret kavuştu. Şu ön soluna ait, ölçülün aklı olayıp, 105 yıldır
Gençlik 80 yıl vergen ayında çoğaltırız. Bir doksanlar oldu. Bu işe keyin işimiz. Aşağı gelen soğuksun meydanında olup, canavar olup, soğuksun yetişirken altını başkanı oldum. Kralım, gerek bir çevresi çıkarımlarında var. Şu aşağı canımız aşağı kendiliğinde kapara başını okuman. Kralım, hocam işlerimiz olur, öyle. Cenab-ı Vakit tasları, durumlar, yoldu sağlık. Oğlum, büyüklerden, kıyılardan şehirde sudur, emekli öztür, aklının dolu. Halklarımızken 50-55'inde okuduk da hocam aman olsun, Allah razı olsun. Hocam onunla balları eskerip, kısları eskerip, ciğinleri eskerip, bizim vardır, eski ortamda çoğunluğunda olsun. Terzimde olsun. Ay kişinin evliliği bir göçmez, ayetinde aklımızda oturan, şerifaylar tükenim. Çok insan olmalılar. Bunda güzel çelinde kulak. Hocam ballarına, kızlarına, yurtlarına, tuvalarına terzimde olsun. Hocam gelecek hem olsun, yolun olasın. Şunday merkezde görüp, ölü tövbe, diri tövbe ettik. Şurada şikayet buna, mümkün 80 yıllık aslında 105 yılın belirgen ballarına, uğurlarına, nevlerine terzimde olsun. Hocam cümle o not edelimine tüm hukuk ettiler. Oğuz'un oğulmak edip iş olursa, kılıçtan kızmak edip niş olursa, adam olduk yaş olduğunu gereğinde, arkamda çoğaltıran niş olursa diye. Rahmat açılırken mallarına kızlar devirde. Arkasında çoğaltıran iş de gelir. Kança degen, yüz degen nükleer buluşacak çoğaytık. Bugün batıkalı otak. Arbalı razı olsun, aşağı köz bir şekilde otak olsun gerek. Kömür bunu çoğaltık. Rahmat. Rahmat. Kur'an okuyucuları ve iskerip arkadaşlarımıza rahmet, Allah razı olsun. Daima yetiştirikler olmuşlar. Anam şu ağustay gitsek, Cahı Ököz klastaşmız. Anam Ököz oyunu kartlasak, bizde tamaşarlık, köy akıllarda içeri. Anam buna ucumuşta işleyen bari eskerip etti. Gerek olsa çılgız aytmadık mı batasını vergen adam. Adam talim algan çılgız aytmadık, düğüne cüzgönü var. Bel buyurdu o vakit. Şunday adamlardı tarbiyalargan. Buna balları, buna ki bel özünün klastajını takipten aytıp keteyim. Buna ki talasta işte elge sığırıyor buna ki nevereleri kanday yolu da. Şunun varlığı ağabeyim eğlenceli. Rahmat, Allah razı olsun. Zaten Cerizay'ın tutuklarına olsun. Ушул жерде эми бизге толкунлаган кемпир болуп калыптыр деп. Отурыңыз. Hakem bakmış, Karaova'da tuğulup, akı jakşı, yeri jakşı, suğu jakşı, mehnat kılgan kişi berden, kanday ekse ошондой algan, jakşı ayıp bizdiki. Oşol hakem bakmıştın, yeteginde biz onda işlep gördük. Mehnatke adam bolçu. Bunday kulluk şunluğu yok. Her kimge jakşılık kılçu. Bilgenin görsetçü, bilgenin aytçı. Biz oşo işin terbiyasında 40 yıldan beri geçtim. Oşo kışta kış, yayında yay, traktör menen özü жалгыз bir götürüp ayran kuyup alıp, kıyıların bарын üyüp, suğa yuup, bizdi. Rekord kılgan oşo hakem bolçu. Emi, mine deyin, silerge çoğun rahmat, ömrüңөрgө ömür koşulsun. Başlarga baş koşulsun. Atanardın atın ötürüy, nevre çörülür atap yürüsün dep, köçönün atın koyup atkanlarga ben razımın, aynanan. Ömrüңөр jakşı, jakşı oy, tilegen tileğine bar orduna çıksın. Bala çakası önü özü örsün. Çörülürü
köşede aytıp yürüsün. Tuğanların ıntımağa versin. Yakşılık olsun, bir tuğanlar aman olsun. Вопростар болот, ар кандай мероприятие болуп атат, ошондуктан кээ бир адамдар кечигип атат, ага эчтеке эмес. Эң башкысы силерсиңер ушул жерде. Ошондуктан бектер кетет, бел калат дегендей. Ысыктан кимдер жалтанат, Нурел кабезасына калкалап, бүгін Айдаров Алишердин айылында чоң салтанат. Саналаш болуп оюбуз, сапарлаш болуп жолубуз, кубаныч менен бак колсун, кутмандуу болсун, элибиздин 80 жылдык жеңиш тоюбуз. Жүрөктөргө ыйман толсун, көңүлдөргө жыргал толсун. Элибиз журтубуз менен атабыздын 105 жылдык жашы куттуу болсун. Жаткан жери жайлуу, топурак торго, имамы саламат болсун. Баарыбызга ден соолук, оорусуздон тышкары аман-эсен көрүшкөнгө насип болуп турсун. Туугандар, эң мактуу биринчи ошол деңгээлге жеткен Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Şu авасын адил айтып турбайбы, Алишер деп. Али деген пайгамбардын сonu күйөө баласы шер болгон. Ошону аттан койгон экен да. Согушта согушуп анча-мынча кишилер согушка да барган эмес, бирок согушта да эрдик көрсөткөн угуп калышты. Мерген чогон болгон. Воскресенье күндөрү көпкө акча экен да ошо. Снайпер. Снайпер болгон экен. Балдар менен снайперлер чыгыбайсың. Шаксакалдардын сөзүнө кошуламын. Тынччылык, аманчылык, бактылык баарыбызга насип болсун. Ана тууганым сен айткандай, атабыз бейт жүзүнө снайпер болгон, 40-жылы сержантский мектебин бүткөн, Дальний Востокто, ошол жерден анан Москвада согушка барганча ошол Москваны коргоого жүрөткөн. Анан анекдот бардыган айтып коеюн. 3 киши ара ичет. Ал убакта келиңдерди иччи. Азыр ичпегендерди иччи. Анан үчөө ичет, алеке канча немис аттын дей берет да. Бирөө чолок киши экен, согушка барган эмес. Бирөө болсо сары киши экен, чоң сары киши экен. Семиз киши экен. Анан ой, буга менен сурай бересиңер балдарым, айтып берейинчи анда немистер жөнүндө. Канча немис атканын айтып берейинчи, анан айтып берген экен. Эртең менен турамын, бети колду жуамын, мындыгымды көтөрөмүн, барам. Саат 9-тан 12:30-га чейин 25 немис өлтүрөм депти. Анан кийин түшө келемин, абед кыламын. Тиги час 2 саат. Кайта полды ичип алып, кайта чолок, аксана сатагандар 5-6 атамын. Ошондо башка 30 ден үскүнүгө алып турам деп туруп. Себебинен бул акырында атак убагында кыйын күндөр, кыйын жашоо болгон, оңой эмес. Кыракатын согуштан Кудай сактасын. Бардыгына десо мамлекетте жакшы иш болуп атат, оңолуу болуп атат, алдыга жүрүү болуп атат. Ошон үчүн мээнет кылып, аманчылыкта, тынччылыкта, Кудайдын астында жакшыркай мээнет эмгек кыла берели, урматтуу туугандар. Бир кой жоголду, Айдаров Алишер деген көчөдө байланып турат деп. Анан аябай сүйүнүп калдык, уже кой анет нарсе берип атыр да, Айдаров Алишер деген көчөдө. Эми бирдеке жоголсун, ошол көчөгө барайын. Жаңы көчө кезиңер, Кудай
денсаулық берсін, аманшылық берсін. Барлығы жақсы нәрседен басталады, кішінеден басталады. Бар болғыла осы жерде мейнет қылып жашап, алғыр құтты болсын, құтты баянды болсын. Үй өрген тіршілік, бейқұтшылық, ең алдыңғы жөтелерден болғыла. Осын жаңа Құдай бұйырса, мектеп, фельдшер аксиялық пункт, маданият борбору салынады. Сіздердің көшеңір тура жана көкшарда болып Құдай қаласа. Мужик болжары, өңірдері бар. Анан, бардығын 100% жасап жөрмесек та, анша жардамдарды болып тұрады, беріп тұрады. Бар болғыла, ошондықтан Алишер Айдаров көшесінде сөз тұр. Кімдерден баштайсыз? Микрофонда толық тұрып. Assalamu alaikum. Cenab-ı Rahim'leri bütünlerimiz birinciden şu noktadan Kur'an avulmasını Allah Teala'sı ayetlerden doğrudan var kavurur. Noktada şu vallarından çevrelerin var gözleri teşvik verip her Müslüman var iltimaka çakırlar ardayım ciddim çoğu dostum Hakkı bulapıştım. Köçüge koyuyorlarına, köçü işlerini Cemaat Müslümanımızı razı. Köçü işte oğum oldu vardı, Carkırap. Buna buyurursa daha bulanır. Carkırap. Eli üstte, tıştık olsun diye, bazı üstte diye sokmuyor. Bana çakan evine şöhrelerden yakşılığı yitirmiyor, böyle böyle. Allah nasip etse, böyle bir çaylar. Kısa konuda yakşılık acayip lazım. Kurbanlı günümüzde beni, hurmatlı konuklar, bugünkü okutatkan Kur'an'ımızda kavul olsun. Biz ayavay kuanıştağımız çoğ adamın atı diskin koçuğa koyulup, bu şoşol evi buyursak tümörlüklü koçuğa olup temizlikteyiz. Anca şardın koçularını, rayonun koçusunu kanalında diskin koçu jarkırap kaldı. Baldanın saat 11-10 çeyin oynaşıyor. Asfalt yol üstün vardı. Rahmat sizlerge dağıldı. Şurada biz ülgülü koçu olayında otuz. Kaysı koçu dese, Alişer Aydar'ın koçusu diyelim. Ülgülü koçulardan olayında otuz. Sizlerin emeğinizde taktayı tutan koçulardan olayında otuz. Itmaklı koçu. Sizlerge de çok rahmat demiş. Şu kolumuzdan gelen yardımda kıldığınızda jarkıratıp hazır tünde eşke çıkandan da korkmayalım köçöğüş son. Oşo rahmat okutatkan Kur'an'ımızda kavul olsun. Var boldular, bay boldular, aman boldular, densolukta, öyle ösörgüler. Kaytanmadı gördüler bunu. Atalarımızın en aldığınкы nevrelerinin biri Moskova'da, New York'ta ağap işledin. Bazar korgun, margilan, barbağın jerim kalbağın degендей. Kaykeler, Kur'an kavul olsun. Yan köçöge çok rahmat. Aşağı köçöge Atalarım Kaydar'ın atın. O çok benim olam her nasip. Hurmatlı iş-çaраға қатысушылары, кайкелер жақта кем айткандай эркек адамдын үч жүк болду экен. Биринчи ата жүк, анан кага жүк, демекчи. Кайкелерим Алла разы болсун, каякка болсун. Атын өчүрбөй, ушул айылдын депутаттарына, администрациянын башчыларына көчөнүн атын берип атканына таятабызга. Мен эң чоң чөбөрөбүз болом, Алишер таятабыздын. Мен
Alişer Tayatavuz kazı olғанда мен 5,5-6 жаштағы бала болчумун да. Бизде эзимде калганда көп адамдардан угабыз 41-45-жылдары атайын ата мекенди коргоп согуш барган. Урамыңыздар кабыл болдун тайкелер. Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Бирок мерекелер көп. Согуштун жеңишинин 80 жыл болуп атат. Ошол үчүн кечип атат. Бирок ошо карабастан ушул айылдын кызы Айда карташып отурат. Өкүл болуп ушул. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул кеченин катышуучулары, аксакалдуу аталар, агылычы апалар, кылча келгендер, анан сен жакшы кыласыңарбы, сырттан келгендиңиздер, келген коноктор жакшы кыласыңарбы. Анан бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Чоң атабыздын 105 жылдыгын белгиледик. Балдары учурлаган уул кыздары мектеп Куран окуп отурат. Ага Кураныңыздар кабыл болсун. Ошо атамдын арбагы ыраазы болсун силерге. Мен Айшанын кызы болом. Назарагайдын кызы. Ошо 3 жолку депутат болуп сайланып атабыз ошо айылга. Кызмат кылып атабыз. Анан эмнекеден ушундай сунуш түшүп калды. Айда кандашым, ушинтип атабыздын атын берсек кандай дейсиңер? Бир көчөгө берели. Аны мен эң туура көрдүм. Долмуштун катышуучусу, эмгектин ардагери. Бул кишинин тарыхын эртеден бери кандай жакшы баардыгын айтып келип атат. Каттыктуу кишинин кантип атын ойгой болот, жан кошуп алып барып, көчө менен сүйлөшүп, сүйлөсөк көчөдөгүлөрдүн баардыгы туура кабыл алып, ушинтип аты коюлуп калды. Анан азыр Айша Отпаева элдер айтып атат, аябай рахмат, көчө жаркырап калды, жан кошуп билесиздер, ал жак деген эми ылайда укмуш, жарын чачында, жазында, күзүндө аябай ылай болот. Ошолордун баардыгы көчө негизделип, светтер жаркырап, силер өздөрүнчө бир көчө шаар болуп калды. Рахмат сиздерге, аке, бар болуңуздар. Мынтип канча адамга жакшылык кылып атасыздар. Ошо адамдын аты өчпөй, ошол көчөдөн дагы сиздердей мыкты доктор чыксын, депутат чыксын, мугалимдер чыксын буюрса. Анан жан кошушка рахмат алдыңдар силерге. Бар болуңар, ынтымакта болуңар. Ошо атабыздын атын жакшы алып жүргүлөйбү. Анан жалпы эл журтубузда тынчтык болсун. Ушундай жакшы күндөрү көп болсун, элдин көзү жаман болсун. 80 жылдык деп белгилеп атабыз. Эл журтубузда эң биринчи тынчтык болсун. Анан да эжелерибиз айтып өттү. Бөлө кырсыктан, бөлө караңдан Кудайым өзү сактап, эл журтубуз ушундай бейбит турмушта жашай берели. Анан Кураныңыздар кабыл болсун, аке. Эл соолукта болуңуздар силер, иштериңизде ийгиликтер болсун. Ушу дастарконуңузга дайыма жакшылыкка толо жайыңыз мындагы. Бар болуңуздар экен. Рахмат, бар болуңуздар. Көп. Эки шөйлөп чыгара каласың. Карашкана мен аманчылыкта десоңдар. Дин шөйлөлөрү кишине манас айтып койсун, манастан баштайлы. Баарын коюп манас айтып дегендей. Bereketin yoğu, isteselerdi olurum. Eminim varlar olurum. Ezelilik yoğurum. Kendi kepine, elimin varlar cümlümden. Eski sağlık koyup, yaşım
Gelecek 2020 yılı ağabeyimiz Gelbek ötken kılımdın elisleri de durup ata söyleyip jastedi. Oşun beri 5 yıl öttü. Oşun beri biz ötörmök biz bul. Kur'an okuduğunu. Bırak Covid bolmalı, anan uçun vakit kaldı. Oşundan oşun kitapten kıskaca üzündü. Oşu jeti ata jönünde. Uşul arşivdin urpakları aytıp vermekçi. Ata жолу. Эми коюп берени, энди сөз көкөлери баяндалсын эмесе, бабалардын дареги, балким дейип калабы, балдар үчүн кереги, сакта көр деп айта жүр, сарам жалбуу жеңени. Айдарларга бул дептер, айтым бетим белеги, таза жерге катып ал, тартынбаса башы кожоке, ал акыретке кеткенде. Наулу üçgendir, kalbay cekçat olsun деп, қатырмай söktüm kadırın, kalbay cürlük kılbasın, aza güdüp eldik çürgük. Olga bağla çakandı, akırdı devin üstefti, артында şıray köröbek, atanın aydı Kur'an'ım, cedi atla baskan çok edi, cedili baskan çok edi. Kokumu basan Kur'an'ı şıray yüzün çatırdı. Айзимбай babam oğlundan Айзимбай babam oğlu, babadan Aydar Төрөлү, babamdan Aydar Кайрылы, таң тусу шекер апады, тасып жанып даярлап. Тоғы bir бары, шымайларға чуркашы, шылар жүн менен meni batçabı, etteli geç Alişer, erkenin işin akkarı, umaçtap tüygün bal kurut, uhtasa başka cazanıp, kaparsız oynop oynoğun. Kaypastın jolu boluş, Aytulu Aydar atası, Aydınlık etti atanı. Uğuladı, babamdan Aydar Төрөлү, babamdan aytıp kөгөрүp, barдар ötkөн can eken, бакуат өсүп, нәрсе өнөрүп, маңдайдан Айдар кайрылат, таң тосо шекер апа деп, тасмалып, жайып, даярлап, сапырып сары карманда, самалга кошуп бал каймак, санаттат кеп болуп айтылат, тамыр кармам деп салып, киши үзүлбөй түйүнөн, таттуу айку менен таң атса, тамаша бүппөт күн батып, токтошсо балдар тил чалып. Haydi. Баркендеги талайды, болбосо көрдү далайды. Жабылат досу туган эл, жаныла жазак мандайы. Айланып келип баласы, айылдын жүзү жайлары. Дем берип чаба көтөрчү, деринде бар шайманы. Колга акыл көчү, колго башы шайлары. Игирик оштоп ишинда, илгери жүрдү шарында. Oy azamatar. Bu ajapka koşulan anam kara bura elinde sürüden oturdu. Sizler taza su içip, taza hava devam tügün kişiler. Oşanlıktan nevreler acete çoğaylan. Bişkekte, Taşkent'te, Tabas'ta degendey. Oşan için ancamca kata gitse geçir koyuyorlar. Yok, ada dengerdi bile cürgüle varlarımız. Var boldular umattu. Unutlar. Расцветали яблони и груши, травили туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на
кроссовки берег на крутой. Выходила, песню заводила, про стеблова сизого орла, про того, которого любила, про того, чей письма берегла. 115 эпизод, чтобы не было войны. Через күнде гидейбиз, күн коюп бастыйбыз, батыланбай эсере дайыма. Жашы менен карысун, жалпы кыргыз барысун, Ardından çapı çeka, aldın takta hanusun, beşikleri bağolsun, bebekçeyen çalsın, bilmenen kabuldan, bilmegen dalsın, çekçen aşır dalışır, çet alanlık canussun, adam ulu olunur, aynı bastan avursun, adam ulu bastan avursun, mağulsun. Ramazan'a dürüst için ben özüm atından sidik taşıp koyuyorum. Sidik kırmızı kabul ederiz. Ama oturursun, azı tamak olur. Benim gezip yaşamda oturursun. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد يا رب العالمين. Uşul жерде алақан жай отырған пенделердің жүректеріне иман, хидая, тоқып бер я Rabbel Alemin. Ойлаған ой мақсаттарын, тілеген тілектерін, оқытқан Құр'андарын өздеріңізге қабыл қылғын я Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, mına uşul жерде Alişer Atavustың ұрпақтары ескеріп Құр'ан оқытып атат, Құр'андарын өзін қабыл қылғын. Жана ушул Алишер Атабыздын артындағы ұрпақтарының бүгінгі қылған қызматтарын, тілеген тілектерін, оқытқан Құр'андарын, қылған қайыр ихсандарын өздеріңізге қабыл қылғын я Rabbel Alemin. Ушул жайылған дастар кондору мындан ары дайым жақсылықтарға жайылсын. Ушул Алишер Атабыздын артындағы ұрпақтарының Uğullarının urpaqları ulanıp ayı olsun. Tasmaları tөгülüp cayı olsun. Dua dilip cayğanda alakanda alıp жатқан ak pataları kabul olsun. Ömürleri öksütüp iğlatmasın. Ol cayıp nadanlardan soratmasın. Жалғанда жаратқаның өзі қолды сансыз сыңғылардан құлатпасын. Жаратқаның жалға Құдайым қолдап işlerini оңдасын. Жаратқаның дайым жақшылықтардың барын қабыл етсін. Жамандықтар başımızdan alыс кетсін. Жақшылықтар көбейіп арта берсін. Бақыт менен шаттықтары қабат берсін. Daha қанша көп болсын тілегіміз, Құдайым қабыл етсін бары дегіз. Sallallahu ta'ala ala khayr khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Elhamdülillahi rabbil alamin. Şaşmay oturlar. Ben uçuruşmadım gibi. Şaşmayla toğanlar. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыркы учурда Талас областындагы Айтматов районунун Чоң Карабора айылындагы Алишер Айдаров атындагы көчөдө турабыз. Бул ушул айылдагы жаңы конуш тарабындагы жаңы көчөлөрдүн бири. Алишер Айдаров биздин өзүбүздүн чоң атабыз болот. Мен өзүм аты жөнүм Жакпек уулу Улан Алишер Тегин. Айдаров Улан Жакпекович да, эгерде мындай айтылган болсочу. Анан биз чоң атамдын атынан ушул Алла Тааланы ыраазы үчүн бул айылдын чоң атанын Улуу Ата мекени согушка кошкон салымы үчүн Улуу Ата мекени согуштун 80 жылына карата бүгүнкү күндө ошо Куран окутуп, атайын ошо элдин ушул айылдагы жашоочулардан, аксакалдардан, эл жашоочулардан бата алалы деп, анан ушул көчөнүн оңдоо түзөө иштерин
аткарып берип, көчөгө жарык коюп берип, жарыктандыруу ушул көчөнүн элине ыраазычылык билдирип, элдин жалпы ушул айылык кеңештин депутаттарына, райондук администрацияга, областык администрацияга ыраазычылык билдирүү иретинде биз бүгүн Куран окутуп атабыз. Ошо Аллах Таала Кураныбызды кабыл кылсын. Биздин биринчиден ыраазычылыгыбыз Талас областык администрациясына, Айтматов районунун администрациясына, ошондой эле ичиндеги биздин ушу жергиликтүү айыл өкмөттүн администрацияларына, ошол жердеги айылык кеңештин депутаттарына да ыраазычылык билдиребиз. Алардын ар бири ошол колдоп берди. Ошол чоң атанын атын ушул көчөгө ыйгаралы деп биздин сунушту ал кишилер бизге колдоп берди. Ошол себептен айылдын жерине да ыраазычылык билдирип, ушул көчөнүн жашоочуларына ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары биз өзүбүз ошол чоң атамдын балдар, кыздары, неберелери, жээн неберелери биргеликте ушул көчөгө баягы 24 КАМАЗ шагыл түшүрүп, көчөнүн тегистирүү иштерин жүргүзүп бердик. Андан тышкары тигил жакта деген трубалар, суу жамгыр жааганда суу ашып кетет экен да. Ошолордо трубаларды да коюп бере турган болдук. Трубаларды коюп берип, анан бул жерде өзү азырынча үй жок болсо дагы, бирок 12 карагай экен. 12 карагайдын ар бирине 150 ваттык прожектор жарыктарын коюп бердик. Бул өзү фотореле менен жарык киргенде өчүп калат, караң киргенде күйүп калат. Ошол жашоочулардын ыраазычылыгына өздөрү айтышып атат. Ошол үй жок болсо дагы, бирок көчө азыркы күндө жапжарык болуп калды да. Алишер Айдаров атабыздын неберелери, балдары чогулушуп ушул көчөнү оңдоп, анан көчөнүн атына дагы биз кече жакында айылык кеңеште сессиясында карап берип, ушул көчөгө атын ыйгарганбыз. Анан албетте бунун жакшы жерин айтыш керек. Жакшы иштер жайылталы деп видео чыгарып калам го. Мен дагы мына көчөгө бүгүнкү күндө ошо 20дан ашык КАМАЗ кум төгүшүп, көчө оңдолуп, андан тышкары мондай жарыктандыруу каждый могу карагайга ушундай жарыктандыруулар түшүп, айтор ушул көчөнүн оңуусуна дагы салым болгон экен. Жергиликтүү тургундар дагы ыраазычылык билдиришип атат. Бүгүнкү күндө мынакей Алишер Айдаров атындагы көчө намы ушул көчөгө ыйгарылып тур. Анан бул киши дагы жон киши эмес. Мынакей эртең 9 май 80 жылдык юбилей болуп атат Улуу Ата Мекен согушунан. Ушу жеңиш согуштун катышуучусу, согуштун ардагери ушу атабызды бүгүн эскерип, бул жакта неберелери, балдары, жалпы администрацияны, жергиликтүү тургундарды, ошол Алишер Айдаров атабыздын жакындарын баарын чогултуп, Куран окутуп, айтор бүгүн бир жакшы ишке күбө болдук достор. Ийгилик болсун.